дар бағали падар аксҳои зоҳиран тоза нишон медиҳанд ки ҳамсари дуввуми полковники фирории туҷик Гулмурод Талимов бо фарзандонаш ба назди ӯ рафтааст. вазири нақлиёти Тоҷикистон гуфт тарҳи роҳи байналмилалие ки бояд кишварро ба Эрон пайвандад бо айби Теҳрон мутаваққиф шудааст. дигар ба ғайр аз $200,000 пардохт нашуданаш дигар ин кор ҳамихел монд. ва қаҳрамони достони пурсару садои Бакорат боздошт шуд. бо гузашти беш аз як моҳ аз худкушии арӯси 18-сола дар ноҳияи Восеъ муҳокимаи ӯ дар додгоҳ оғоз ёфт. аксҳои нави аз полковники фирории туҷик Гулмурод Талимов нишон медиҳад ки ҳамсари дуввум ва кӯдакаш ба назди ӯ рафтаанд. дар ду акси Гулмурод Талимов ки тоза ба дасти Радиои Озодӣ расид, духтари бузурги ӯ аз Ҳумайро Мирова дар канораш нишастааст. дар ин аксҳо полковники фирорӣ бо мӯйҳои жулидаи хоси ҷангҷӯёни гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ духтари бузургашро дар бағалаш гирифтааст. Ҳумайро Мирова ҳамсари дуввуми Гулмурод Талимов ва сухангӯи собиқи хадамоти гумрук моҳи феврали соли гузашта бо фарзандонаш ғайб зад ва маълум набуд ки дар куҷост. ҳоло возеҳ нест ки ин аксро дар куҷо ва кай гирифтаанд. фармондаи собиқи нерӯҳои махсуси Вазорати умури дохилии Тоҷикистон соли 2015 ба сафи гурӯҳи Давлати Исломӣ пайваст. ду рӯз баъд аз он ки Вазорати умури хориҷии Русия гуфт ду истироҳатгоҳи дипломатҳои амрикоӣ дар Москваро мегирад ва бояд садҳо дипломати амрикоӣ кишварро тарк кунанд, раиси ҷумҳур Владимир Путин теъдоди дақиқи онҳоро эълон кард. Путин гуфт бештар аз 700 дипломати амрикоӣ бояд то як моҳи дигар аз кишвар берун шаванд. ҷузъиёт дар гузориши Тоҳири Сафар. Владимир Путин раиси ҷумҳури Русия гуфт 755 дипломати амрикоӣ бояд кишварашро тарк кунанд. коҳиши фавқулодаи теъдоди дипломатҳои амрикоӣ дар Русияро Путин зимни суҳбат бо телевизиони давлатӣ эълон кард ва ин аломати авҷ гирифтани танишҳо байни ду тараф аст. пеш аз ин Конгресси Амрико қарори эъмоли таҳримоти иловагӣ ба зидди Русияро қабул кард ва барои имзо ба раиси ҷумҳур Дональд Трамп фиристод. Майк Пенс муовини раиси ҷумҳур зимни сафар ба хориҷ аз қарори мазкур ҳимоят кард. раис ҷумҳур возеҳ кард фаъолиятҳои бесуботкунандаи Русия, ҳимояташ аз режимҳои саркаш ва амалкардҳояш дар Украина ғайриқобили қабул аст. ва раиси ҷумҳур рӯшан кард ки санади Конгресс барои тақвияти таҳримотро ба зудӣ имзо мекунад. таҳримоти нав ҳамчунин танбеҳе барои дахолати эҳтимолии Русия ба интихоботи соли 2016 дар Амрико ва ишғоли нимҷазираи Қирими Украина дар соли 2014 мебошад. пеш аз эълони Путин мақомоти Русия рӯзи ҷумъа гуфтанд Амрико бояд то 1 сентябр теъдоди дипломатҳояш дар Русияро то 455 нафар кам кунад ки баробар ба теъдоди дипломатҳои Русия дар Вашингтон аст. Амрико моҳи декабри соли гузашта 35 дипломати русро аз қаламраваш ронд. Русия ҳамчунин гуфт ки ду қароргоҳи дипломатҳои амрикоро мегирад. Владимир Путин рӯзи якшанбе гуфт Русия умедвор буд робита бо Амрико беҳтар мешавад, аммо гуфт ӯ зоҳиран вазъ ба ин зудиҳо тағйир намеёбад. рӯ меорем ба хабаргузоришҳои дигар. мақомоти интизомии ноҳияи Восеъ як ҷавони тоҷикро бо иттиҳоми ба худкушӣ расондани ҳамсараш дастгир карданд. дар додгоҳи ноҳияи Восеъ имрӯз ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки Зафар Пиров ҳафтаи гузашта дастгир шуд ва имрӯз муҳокимааш идома дорад. мақомоти додситонӣ гуфтанд ки баъди худкушии Раҷаби Хуршеди 18-сола ки хабари марги ӯ сару садои зиёде дар матбуот барангехт, ба зидди шавҳари ӯ парвандаи ҷиноӣ боз карданд. Раҷаби Хуршед ки баъди истеъмоли сиркои қавӣ рӯзи 22 июн ҷон дод, пеш аз марг гуфтааст ки шавҳараш ӯро нодухтар номида тӯҳмат мезад. Зафар Пиров пайваста ба ӯ мегуфтааст ки ӯ бокира нест ва бояд харҷеро ки дар тӯяшон карданд баргардонанд. ин қазияи ҷанҷолӣ дар матбуоти ҷаҳонӣ ҳам инъикос ёфт. рӯзи 30 июл дар наздикии шаҳри Тифлис дар пойгоҳи низомии Вазиани дар Гурҷистон машқҳои низомӣ зери унвони шарикони асил шурӯъ шуд. дар маросими ифтитоҳ раиси ҷумҳур Георгий Маргелашвили ҳузур дошт. дар умум 2800 сарбоз аз кишварҳои узви НАТО ва 3 кишвари шарики созмон Украина, Арманистон ва Гурҷистон дар машқҳо ширкат мекунанд. бори аввал аст ки Амрико ва Олмон аслиҳаи вазни худро барои машқ ба Гурҷистон меоранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Кайо Марсиато. дар тамринҳо 3000 сарбоз аз Амрико ва Бритониё, Олмон, Туркия, Украина, Словения, Арманистон ва Гурҷистон иштирок мекунанд. Гурҷистон аз он кишварҳоест ки барои амалиёти байналмилалӣ дар Афғонистон сарбоз мефиристад. подполковники амрикоӣ Адам Леки машқҳои муштаракро барои пешрафт дар майдони ҷанг муҳим донист.
мақсади асосии размоиш беҳтар кардани ҳамкорӣ бо шарикони гурҷиамон мебошад. размоиши шарикони асил бори савум аст ки дар гурҷистон анҷом мешавад. русия ба ин машқҳо вокуниш нишон надодааст, ҳарчанд дар гузашта борҳо ҳушдор додааст ки ин гуна тамринҳо метавонад минтақаро ба ноамнӣ бибарад. мақомоти гурҷистон ва дипломатҳои амрикоӣ ба ин гуфта розӣ нестанд. این تمرین ها بر ضد یگان کشور روانه نشدند. مقصد آنها کمک به گرجستان جهت افزایش اقتدار آن برای شرکت در عملیات های بین المللی است. قرار است روز سه‌شنبه مارک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به تفلیس سفر کند. او جریان مشق‌های نظامی را که تا 12 آگوست ادامه می‌کند نظارت خواهد کرد. قرار است روز سه‌شنبه مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به تفلیس سفر کند. او جریان مشق‌های نظامی را که تا 12 آگوست ادامه می‌کند نظارت خواهد کرد. шумо барномаи хабарии телевизиони озодиро тамошо доред. вазорати нақлиёти тоҷикистон мегӯянд тарҳи бунёди роҳи оҳани панҷгона нотамом мондааст. дар ин бора худоёр худоёров вазири нақлиёт имрӯз зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод ва гуфт таъхир дар ин сохтмон бо айби эрон сурат гирифт. соли 2014 ҳайатҳои 5 кишвар гуфтанд як роҳеро месозанд ки эрону афғонистон, тоҷикистон, қирғизистон ва чинро ба ҳам мепайвандад. чунучарои ин мавзӯъ дар гузориши Парзон Муҳаммадӣ. مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند بنابر آنکه ایران پول جدا نموده برای انجام کارهای تکنیکی راه آهنی چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران را نداد، بنیاد این طرح به تأخیر افتاد. خدایار وزیر نقلیات تاجیکستان روز 31 ایول ضمن نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت که تهران وعده کرده بود که برای اجرای کارهای اساسناکنی این طرح $1 میلیون جدا میکند. اما به گفته وزیر نقلیات در مدت 7 سال بعدی امضای این سازشنامه ایران تنها پنجه که این مبلغ را اختصاص داده است. بغیر از $200,000 پرداخت نشدنش دیگر این کار همه خیلی ماند. وزیر نقلیات تاجیکستان اظهار امیدواری نمود که در آینده امکان دارد اجرای کارهای اساسناکنی اقتصادی تکنیکی لایحه راه آهنی مسیر چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران ادامه یابد و هر کشوری شامل این طرح پنجگانه در حدودهای خود مسئله کارهای تکنیکی را با مبلغ گذاری خود پیش خواهد برد. و گفت فعلا در مورد پیش بردن این کارها در این طرح هیچ پیشروی نیست. در پی وعده ایران برای انجام کارهای اساسناکنی اقتصادی و تکنیکی میان وزارت نقلیات تاجیکستان و شرکت متروی ایران هم سند به امضا رسیده سال 2012 از سوی مجلس نمایندگان تصویب گردید. در حوزه راه آهنی مسیر چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران حدود 2000 کیلومتر بوده. قسمت تاجیکستانی این راه آهن 580 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. بنا به معلومات متخصصان برای ساختمان هر یک کیلومتر آن از 8 تا 10 میلیون دلار ضرور است. به این راه 16 کیلومتر تونل و 47 عدد پل نیز داخل می‌شود. از روی حساب‌های پیشکی برای بنیاد قسمت تاجیکستانی این راه 3.2 میلیارد دلار لازم است. мақомоти ҷангали вилояти хатлон мегӯянд бо расидани мавсими ҷамъоварии писта кори ҷангалбонҳо зиёд шудааст. бахусус дар ин шабу рӯз теъдоде аз сокинони маҳаллӣ бидуни иҷоза ва худсарона ба ҷамъоварии ҳосили норасидаи меваи худ рӯи кӯҳистонӣ пардохтанд. гузориши навбатии мо дар ҳамин бора аст. расман дар ҳудуди вилояти хатлон чидани писта 1 август шурӯъ мешавад. غیرقانونی جمع‌آوری پیستا و خام چیدن آن یک مشکل عمده خواجگیداران خطلانی است. کار امروزه ظهوربک یک جنگلبان در وادی وخش از بازداشت این مرد آغاز یافت. با وجود چند بار تاکید شدنش بر صادری عمل غیرقانونی نمیخواهد تن دهد. در خطلان 58,000 گکتار پیسته‌زار است و آنها به خواجگی جنگل این ولایت تعلق دارند. این زمین ها به اجاره‌کاران تقسیم شدند که آنها در نوبت خود با شرطنامه ساکنان محلی را برای جمع آوری پیسته جلب می نمایند.
میبری خیلی گشترنک جار میمونه کوتاه میمونه که میگردی. سعیدبک بابابکوف از نفرانی است که اجازت رسمی برای جمع آوری پیسته دارد. او چون صدها جوان محلی برای تأمین غذای عائله صبح تا شام در این میدانهای فراخ زحمت میکشد. اساساً در دهات بایگری اساسی خلق همین پیسته است و دیگر دیگه خیلی جای کار نیست که خلق را کار کنند. اجاره‌کاران برای حفظ ثروت خود مجبورند این روزها بیشتر جنگلبان‌ها را کرایه نمایند. اهالی زیاد شده است. با هر راه های گوناگون شهروندان به داخل جنگل آمده حاصل پیسته را به طرز پنهانی میچینند. حتی شبانه حالت‌های هست که ما در راه بعضی ریدهامون دیدیم که شبانه بعد ساعت 10-22 شب تا ساعت 2-3 پگاهی شبانه شهروندان داخل جنگل آمده پنهانی حاصل پیسته میچینند. در 6 ماه اخیر 360 سند به مبلغ 79432 سامانی ترتیب داده شده است. گزارش مومن احمدی و ارزوی کریم بود. شکل کامل این گزارش رو شما میتونید در سایت ما www.azadi.org و همچنین آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. ما برنامه را ادامه میدیم. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که امام خطیبان و روحانیون را در اینترنت فعال سازد و آنها را برای مقابله با افراطگرایی سفربر کند. به گفته مقامداران حالا در شبکه‌های اجتماعی کاربران بیشتر فعال شدند که عقیده‌های افراطگرایی را تبلیغ میکنند. اکنون 125 روحانی که از تمرین گذشتند با باز کردن صفحه در شبکه‌های اجتماعی باید مغز پیروان گروه‌های افراطی را شستشو دهند. برای یوسفی با تفصیلات بیشتر. سازمان پژوهشگاه جنگ و صلح در هماهنگی با کمیته عاید به کارهای دین و مرکز اسلامشناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان حدود 100 نفر از امام خطیبان مساجد جامع کشور را استفاده اینترنت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را می‌آموزاند. مقصد اساسی برنامه یعنی خادمان دین را یعنی در روحیه یعنی امروزه یعنی تعلیم و تربیت داده برای پیشگیری کردن افراطگرایی یعنی اکستریمیسم و تروریسم دینی. بر طبق آمارهای کمیته عاید به کارهای دین فعلا تنها 30% خادمان دین در تاجیکستان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. ما میتونستیم که جوانان را ترغیب و تشویق به دینی مقدس اسلام و همچنین به مذهبی به آلایش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دعوت کنیم. عبدالقادر عبدالقهار از فعالان شبکه اجتماعی فیسبوک است. او چند ماه قبل یک مطلب با نام نیایش‌های اوستایی را در صفحه خود در فیسبوک نشر کرد. او میگوید هیچ تصور نمیکرد که مورد چنین واکنش و حمله‌های غافلگیر قرار میگیرد. عبدالقادر در آن لحظه ها خود را تنها و بدون پشتیبان احساس کرد. بعد که این پست رو من در طریق فیسبوک پخش کردم، باور کنید شما در مدت 5-6 ساعت بیشتر از 150 نفر به قول متعصبان فناتیکو تهوین، تحقیر، حقارت را شروع کردن، آغاز کردن و حتی حکم کافر، مجوسی، گبر و حتی تهدیدها شد. این فعالی شبکه اجتماعی مطمئن نیست که با فعال کردن چند امام خطیب و روحانی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با این گروه‌های تندرو و قوی در جهان ویرتوالی مقابله کرده توانند. در 3 سال اخیر ده‌ها جوان تاجیک از پیوستن خود به گروه‌های تندرو مخصوصاً دولت اسلامی خبر دادند که از جرارترین گروه‌های تروریستی عنوان می‌شود. مقامات تاجیک گفتند که 90% آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی ترغیب شدند. حالا با تنگ شدن جایگاه این گروه در عراق و سوریه این نگرانی هم وجود دارد که جانبداران جان به سلامت برده داعش احتمالاً فعالیت‌هایشان را در این شبکه‌ها قوی‌تر کنند. با امید خبرهای خوب برنامه امروز 31 ایول را انجام میدیم. اخبار و ویدیوهای بیشتر در سامانه ما www.azadi.org دسترس است. صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک، توییتر و آزادی